Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster mausang yening pengrau wisatawan mancanegara Wisman ke Bali rauhe mangkin sayan tedun saihang sarang September Oktober kalih tali selai. Dua ding asapunika dan nenu gesang penedunan inucap nenten mewasana ageng ring pengamanan Nataru. Wayan Koster mausang rauhe mangkin wilangan wisatawan mancanegara sane rau ke Bali kauningin wenten penedunan sayang sareng wilangan ring bulan September kantos Oktober. Yening sedurungnya nih, sida kantos kalidasa tali wisatawan araina, rawi mangkin wanta sawatara roras kantos 14 tali wisatawan. Dua ning asapunika dan inu gesang, penedunan inucap nenten mawasana ring pemidap pengamanan Nataru ring Bali. Koster nureksain, pengupaya sane sampun kewadarang ke Polda Bali, sampun pastike terketoriksain becik. Koster taler ngaptiang, pikiling warsa anyar sida memargi sederhana, trepti terus saling jaga, dan ngawawahin ketanyane ring pengupaya penereptian sani kemargiang, muatang perkanti samian baga, ring sajeroning mangge ketereptian Bali, pinake destinasi wisata dunia. Bali Pos, Uningayang.